Ya, fatalo fatu ne via fi sua fama no malo Yesu Kristo malo le soifu MŌLÍ malo fo ile langi mama il po io so tatu tunu uitafa fia ya mai lava isea upitu matua o lava isea upitu iti atalo fatu tatu por calambio le molio le ava wasfa poponga ile ne fiafi fa penaona avea ile upole tua ma family yanga ilo finangalo malo loto ya maisha hiyo le sabalinga ni ya ile tua ilantete ngamana malana pule vaso ifua o tato to ulia ifo ile ne fiafi ya fo ia ilava biinga ilo tato mteshili ono lele tulafo ina o tato ma fa penaona tu ma wai ya tato I le aso teime lungala lo el sabalinga teime le malu ya ele o tua uno ina I tatou e lo tatou tua o ia o leo mamoe le hallelujah I ia le tua fata lo fatu tatou por kalame wana le tua
o tau fai tau manuo le upo le tua I fata fai tau langa fia tono samonei ai la mai se foi ya tunu I fafo ya bi ia le tua atalofa tultino keriso le upo ia whanau le tua tangata waiai manuia o le tua ma le lei o le tua wa tofo fo I sua malie o le upu le tua o le sua susu le suia ia o lo fa pena ona fai mavai e fata ele ai tatou I astaitasi I le tatou sabalinga a o mea ia ano foi e fa pena ona o ngā tele mo le tau le lea ma le tangata tupu le matua fa le nganga ia vi ia le tua fa talofa atu e lana uauna ia pasta Mike ia mai se foi o le pulenga le Global Kingdom TV channel o lo fa penao na vitai tunga yaso e fitu le yaso tolu se la uno lima so to sanga e le malolo wa lava le tala le leia Yesu Keriso ya ile anga leo le tua ile wonanga mai se foi o le valawina mafalinga mai le tua wa le tala le leia Yesu ile nei o ngatu pulanga haleluya tel tonu o lo avea mfamianga le upo le tua ma Paul Kalame fale nganga yaso taitasi tangata umalava wala to fa penaona talia ma fa penaona fa tanga le nganga po io le tua haleluya ya le fa penaona tatu tapena vo mol Paul Kalame le nei po mo se fasili nga malosi fale nganga walsa balinga malfolonga talofa tu fo ipa anga masani o tatu Paul Kalame I va yaso taitasi e mai se fo o ina to o lo avea pea le nei Paul Kalame mala ata o le Global Kingdom TV channel mfamianga I lo wola fale nganga le lua sa balinga ma le tua e mai se fo o lo nanga I le tua lo tangata bala au o le tangata wa filifilia o le tangata wa toto I le tua I le fale o le tua haleluya ia mafa penao na vea I tatou mfampianga tono le tino keriso ai mai se foi o le fe au le fatala le linga wa e pe o le isi le na au o le tatou Paul Kalame le na la iona fa vai Paul Kalame le ina wa mai le tua molio le aba ina ia fa penao na o le susulu atu le malama o le tala le lei I tangata e le I fatala le leia le upumoni ma fa penao na vea mfamianga le upu le tua malave ina I tangata mai fa fanonga ia ma fa penao na fatulanga I le meolo iai famianga le tua ma le leio le tua ma tutono le aingo le tua ia bi le tua I la to uma o lo fa penao na sila mai moa mai fo I lunga o le RCTV tel tono o lo avea mfamianga le upo le tua I lo finangalo ia tel tono ia I le anga leo le tua I lana uauna ia Paulo e mai se fo o pulenga le RC ia bi le tua le awhaia talo nga I voi la ia le tono le fionga le tua tama fo ia te oe le viinga fo ia te oe le whamanu ese lo le lei ese lo whamaoni te tau ma tu mau ia te oe le viinga o malapa o le ou le paia o le ou le mamalu e la le viinga e te tau ia I whamanu tau ai le foto ele o le loto o le tangata awa o io le tupu o io le li o li haleluya tama fa tanga lo ngang paia tai mua I Paul Kalame fa penaona fa malama la upu I le nei po I so se tasi au ia I le unanga ma fa penaona faie la wo fio le ngā luenga fuateina faie la wo fio le ngā luenga feliwa ina faaola ina malavea ina matusa o loto ina ma faata mau ainga ina tangata I le nei po ina ia fa penaona to tele ni nganga e liu mai le malo po liuli le malo le malama
to tele tangata e whapena ona whasaoloto mai ti Apollo ma le angasala ma le whawhanonga ina wo lantou le liu i le matai alofa o Keriso. Ia lau whauunga i le whaunga ina o le mea whainga luenga bi inga e fo ia te o Yesu. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Yeah, to fatalo fatu tato por kalame ol molio le aba ile fiafi swafa fa pele ol tanto li o Yesu Keriso. Lona lo fatu noa wa mafua ayo no tanto to e fisanga I pu o manua ile o pu o mala. Wala le upole tu e moni e upole fa salamo le wola au teleoti. Se yo tau le o le tua mga luenga matautia wa faye le tua ngā luenga o lo whaawau na faye le tua mga luenga o le a faye le tua ela ya te au mala tu fo ya te oe. Hallelujah. Feo ya ilo loto i le pole nei ai o le polo ngā yoi le tua fai mai e le tuli moe le vai ele mo lava o ia o le paia o Israel o lo ngā ioi mea uma. A whaila o lo e mateituina le fesuia inga ma le feliwa ina o tangata ma le lavea ina o tangata i le atua. Ia I loa fualiali na o le ngā ioi o le matangi o le nganga paia o le atua e angi atu maangi mai. Ina ia whapenao na lavea I tangata manu malo ina tangata I le malo le tua. Hallelujah. Bi ia le tua. Ai ua whautu ina ia le tantou whasoa I le neipo. Il va pertani a willingness that attracts God to you. Willingness that attracts God to you. Pe a tau whalatalata mai ai tātou. O le vaenga le o lo whapenao na maua I le fionga le tua e pe ono tātou I lo fo'i tātou whai tau tuspaia tātou fo'i o lo a o ina le fionga le tua ma mai tau ia o onga o le upo le tua e lua awala e te lua whailoa I ma le tua o lo walu I le tua po le sau o le tua ia te oe. Au lele taua le anga e whapenao na tō sina mai le tua ia te oe pe a whape ia I le ngā wai lo loto. E tō sina le tua ia te oe pe a sila mai le tua o ia I le ngā wai lo loto. Ia te ia. Willingness attracts God to you and to me despite the situation. Tu salava po le ale fesuia ingo si o manga e te iai to tonu ele mawhaiona vao ia aile antua. Once God detects willingness in the heart of man, the drawness, o le tulanga o lo draw mai ai ele. Le ngā wai le atua I le loto le tangata, po le tangata, o lo whapenao na sila mai le antua, ma whapenao na mori mawina e le antua. Ia whailonga ba aia ia por mau whailonga lea. I le loto le tangata, lua no whai ngā tupu, le lau whai taua le vaenga lea. Aolona mata upo e se fulu ma leono, lua no whai ngā tupu se fulu ma leono, whai upo e iwa. Whai mai le fionga le tua wā o fofonga o le alii. E whetautu liai I le lalo langi uma. Na te whesoasoani a te ilatou o e wasao lantou loto ia te ia. Ue whai whaavalea le nei mea o le nei e a fua I ona po nei ona iai o taua ia te oe. Hallelujah. Whai mai wa Britannia. For the eyes of Jehovah run to and fro. Longo winga back and forth, east and west, north and south, in and out of the world.
in all the earth to show himself strong on behalf of those whose heart is perfect toward him. Sao ola to loto ya teia. Onisi upu nga wai ola to loto ya teia. Ona umailola ia leo le contrast pe afa pe fatamala il tangata. You have done foolishly in this. Therefore, from now on, you shall have wars. Hallelujah. Ole, tawal na ole. Mele fai mai le tusi le no fai ngā tupu o lo fe tautulia I fofonga Iova o lo sa ili le atua sa tangata. O lo sa ili le atua se loto. That's the idea. Because God searches the heart of man, not the outward appearance. E peona se e Samuelu, e uio ol perfecta, e uio ol tangata o le atua o iai faunga. E fai mai le atua, o awo te le tilo I fafo, o te tilo I totonu, o te saili le loto o tangata, lele to e fa maonia I fosfoi taulia, le fetau tuliai o le saili o fofonga o le atua. The eyes of the Lord is seeking for hearts that are bent toward God, that are inclined toward the Lord, that are perfect toward him. Ole wingal na ole perfect lele ia le ole atotoa. Ole loto e lo atu I le atua, ole loto e ngā wai atu I le atua, ole loto e whape naona tuli atu mangala atu I le atua, whai mai le atua a ia maua le loto e ngā wai ateia, ole loto e loto atu I ateia, whai mai, I will show myself strong to him. Vai, ole ia ingal na. It attracts God to a heart that is willing to get to know God, willing to understand God, willing to know him and his ways and the power that is with him. Le lai fai mai lea tua a ia maual tangata ngā wa ia tulo na loto. Fai mai lea, o te whailoa ia te ia lo mana. I will show myself to him. E makau kia la le mele pe a whape naona tali mai lea tua I le loto e maua I le tua e ngaua I atu ia te ia. God will not resist that person, but willfully reveals himself to him. That's the key. O tāua na le sa o I foi upua I seia le mata upue mua o lon foi upue sfumaliva. Famai, if you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. But if you refuse and rebel, you shall be devoured with the sword, for the mouth of Jehovah has spoken. Pamaya fai tau te ngā wai mau tau whalongo, ngā wai whalongo longo winga ele mwhain whalongo pe aleisa ngā wai. You will never hear the voice of God if willingness pursue the heart of God. Vai mai la fai tau te ngā wai mau tau whalongo, tau te aia I mea le leo le lauelele. Aia fai tau te le ma fai mau tau fōvale. Fōvale le atua malon si fonga ma le atua malona persona, le atua malona finangalo. Vai mai, e wha amatia ai o tau I pelu. A wā wafekta lai mai ai le fofonga o leli. Hallelujah. Ole o ia ingal na o lo sa ili mai ai le atua. Le anga o le fe tau tulia I mo fongo Iova o le sa ili le atua.
Ele o sona sa ili ale atua e fia I loa po ai au lele. Ele o sa ili le atua po ai tangata e tele ni antupe. Ele o sa ili le atua po ai tangata e tele ni antaleni. Matele ni antavale, matele ni ona failonga, matele ni ona fanua, matele ni ona swafa, matele ni ona papa, matele ni meolo fapenaona. Feavea ia. No, God seeks the heart that bend towards Him. A heart that is perfect toward God. He says, I will reveal myself to that person. Il tauala lea e faima a onga whavae mo I tātou. Leanga o lea o onga me leo le tuspaya. This is another principle that is taught by the Bible from centuries past to the present and will continue on until Jesus comes back. O lea o onga lea le tuspaya e le fau, whatever. O loi tono le whenga inga tuai pe an tātou whaitawina tusi o le whenga inga tuai. Ai o lo whapenao na whamaonia e Yesu Keriso. O le mautule o le onga. Whenever Jesus affirms a teaching or a principle, it solidifies its truth. That must be emphasized by anyone who understands the Bible. E ao na ustaia, e ao na oina, e ao na whaalauteleina, e ao na taofi mawina e sostangata. Leanga o lea wala le nae, ngai o I maiai le antua, ma whaamanuia maiai le antua, ma whetalai maiai le antua, mangalue maiai le antua, ma whaailoa maiai le mana matautia o le antua, for you and me. Ele na ona saili la o le atua, ma whetautulia I wafonga o le atua e saili loto e ngā wai. Why? Because God wants to reveal Himself, wants to reveal who He is to you and me. Mana o whailolo na mana alofa, mana o whailolo na mana whaola, mana o whailolo na mana whamalolo e vinangalo e whailolo na mana whamangalo I leanga sala al tangata. E fia whailolo na mana la vea I tangata. E fia whailolo na mana tu sa o loto ai le tangata. Le feolo o langa e mana o mia o na whailoa ai le mana o le atua. Olo o tau mia pelo tangata wa e le iloa le mana matautia le atua. Ma foi sha, na e tapuni lo roto. E se le mena e avangai fo I lo roto. Pe muli lua fo I lo roto. A me le liu I lo roto manga wa I lo roto I le atua leanga o lo fetautulia I wafonga o le atua. Le ai. Ele mua nga wa il tangata. Fai mai le upo le antua, olo mua fetautulia I wafonga o le antua, olo mua na saili le antua. God is not asleep. He is at work. He is seeking 24/7, seeking for hearts that are bent toward Him. No feo ia ilo roto, ile nevi afi. Polo va penaona e tau fiofi. Fai mai le upo Yesu ile Ioanes fulma le 5. For without me, you can do nothing. You cannot do no thing. Le winga nga le upu. Or no thing you can do without me. Ele aise me te mawhaia e au noa maia. E ono le mele whapenaona whale tonu e to tele fo yo tangata wai to tonu le whaolatanga. Na o me te tele ai la tau te fia whamoe moe ai le atua. Na o pol kalame te tele, na o fuafuanga te tele, na o mea matautia
po se me waiso ai lona mavau ma lona loto ona fatoaliliu lea i le atua a o le mele fale tonu ai o mea laiti la tau te le fiasitia i le atua mea laiti aisia because they trust in their heads because they trust in themselves la tau te mawhaia mea laiti al to telea fale tonu i mea laiti le mawhai lona handle mea laiti fele to e li liu ia ona fatoa to e li liu lona ia le ili atua la fateitainga tele fateitainga i tono le upo le atua au maia Yosua e fai mafateitainga i le tusio o Yosua i le fato i la loina o Jericho na ia fa moe na ia saili na ia fa penao na tapal fina ngalo le atua au mai le atua ta iala i le me tauna fai e fato i la lo Jericho ma soloia i lalo pa o Jericho ma manu malo ina ele o Jericho a toa i malevete mai totono o Jericho le oa ma tamao ainga na fa moe uma i le atua aisia le anga i matautia le nuu lea ma o le taua mua lea pe au fale atu i totono le lau ele na fola ina le atua their inheritance fa manuia leo le atua i le taua mua na e o atu i le taua lona lua po le ai lona lua e le te lese ai e titi o le nuu ai e le toa telen tangata na asiasi ai anisio le au taua Yosua au mai male reporti fai mai au le vea umale au tau le almen tupu sa fa penaona le to ili liu Yosua i le atua e au mai le fina ngalo le atua mo le fato i la loina o ai aisia le anga wa manatu fatau va Yosua i lai titi ai te le atu i a Jericho walava le ai te le tatou te moe i le atua mfatanga le atua ai au mai ai tatou te whaia i le poto val tangata au mai ai e tau i le iloa ma le experience wo tatou maua mai fato i la loina o ai no they did not conquer I with the strength of man I mean Jericho Joshua and Israel did not destroy Jericho with the strength of man or the wisdom of man or the skills of man. No. O le atua. Na tau le atua mo Israel. O le manu malo na umai e le atua. Ana le usta ia la mawhapena ona le whalongo Yosua mawhai. Ele mawhai ona tau nuu mele il whaato ila loina o Jericho. Ai na whapena ona anga i mai ai. Wa ia le ta ofi le o ongalea. The principle, that's the same principle. E whaato ila loa Jericho, it's the same principle e whaato ila loa ai tu salava peititi. Wabaye, mea ngā le tupu le temil nei. Tutono le tino ke riso, il toltele. Sawa mai lunga i le vaanga la il tumtum e pa ia le tangata la pito i lalo. I tutono le whaarotanga, wola to i lo le upo le atua, ma le matautia o le mana o le atua. But they neglect to seek the voice of God and the wisdom of God in the small things. Nela mena o ia Yosua malana au tau. Na tā mai e ai o la tau puta. Na fale la wasi pe amal tolu sfulmon tupu. Le au tau o Israelu i le aso le na. Feoti tamalo loa tolu sfulmon tupu i le aso le na. Wale e intai to lua o isi wafine i le aso le na. Wale to ia ini tamao tamaiti tutono le ainga i le aso le na. Aisha, matamala taitai. Le liu i le atua, fai le poto val tangata. Ma le iloa val tangata, ma le tomai val tangata. E le fa moe msaili ma tapal finangalo le atua. Hallelujah. Even in the small things,
we have to seek after God's direction, God's enablement, God's wisdom, God's guidance. Eva pena ono tato fa sa wala fetala nga Yesu au no mau to tele mafia lava ona fai o se mea e tasi mea sawa mai le laititi e tawa le mea tele mea sawa mai le mea fai ngofie e tawa le mea upito fai ngata mea ititi e sawa mai le mea malama mai tangata mai le mea o mai le mawalunga ile mea le o ia ile malama o tangata. Everything we have to seek God's help. Hallelujah. Let's say foi fetala nga Yesu. La fai wo fa mautu e Yesu le o nga fetala Yesu aisha. Because it's the same Holy Spirit that now speaks through Jesus, that spoke through the prophets and the kings and the leaders of Israel in the past. Same Holy Spirit, same God, same word, same principle, same mind. Finangalo le tua. Kalele fetala Yesu ile yonem tau pues fulu. Vai mai fetala nga Yesu, I am the door. Oa uol fai totoa. Ole matango fia I ol fetala nga Yesu I fai mai oa uol fai totoa. Longo wingo mea umai a matatu il fai totoa e fa solo anga I totono le malole atua. A ele ui mai fai totoa e tele maua mea uma o lo fa penaona tofa mfola MŌLÍ mata penanga ale atua o lo fa penaona I totono le malole atua e amata uma il fai toa. And Jesus said, I am the door. Ai se ala nganeta ua Yesu ina lava ile Yohane na e se fulu. Maua stai me vai tau I foi. Le anga wa ila tau na mua mai a tau. La tau tele ui mai vai toa. Ai wo la tau ui mai isi a wala. La tau te tau mawhai la tau te maua le manuia. Ma maua tūlanga. Maua le manuia. Maua tūlanga. Maua familianga. I totono lona o lana lafu. A fe mai Yesu, o I lato uma I lato tele ui mai vaitoa. O ngā oi I lato, mawhao mea I lato. Lato te maua la mea I to tono le malole atua. Tono le kalesia. E maua I ala pio pio o ala e amata mea I tangata. Ele o ala o le atuaisa, le ui mai vaitoa. Na o lato mai lava I lato, ele o vai tutoa, feo soi mai whamalama. La tau tele ui mai whaitoa, ele o whai mai le upole tu e ui mai whamalama. Pe ui mai le upolpola. Pe ui mai lunga o apa, se tulou whai mai whaitotoa. Ono whaitoa e whasino ia te ia I lana ngā ruenga na whai e lunga sa tauro. Pa mai o le whaitoa le nā e te ui atua I tutonu I le mea o iaile leo mā moe. E lua I tu o Yesu na e whailoa mai ngā. O le whailoa mai o I o le whaola na sui tūlanga ma tutoni le angasala ma maliu mo le tangata ina I lawe ina le tangata o I o le tongiola. O le whaitoa na e te sao mai e tutonu na tausi leo oe le leo mā moe. Tausi leo oe leo staulanga. Ele ngata o I o le whaola, o I o leo staulanga, a o I o le leo mā moe le lei. Present. Le lesa o ia upua le tustalo e peru ina ua whapena ona. Au mai manino I tutono le tusa e peru le mta upu mua mua. E peru mta upu mua mua. Au lona whai upu ma ele amata I whai upu mua e mawaita uole. O le winga o le finangalo o le atua. Whai mai. O le atua na whetalai mai ana mua I o tātou tamaa. E ala mai perfecta na ua I mai.
I whainga e se, wai na ua wai mai whainga e se. A ua whetalai mai o ia I tātou, I nei o na aso e ngata ai. E ala mai le alo, longa winga o Yesu, o le ua tofia e ia whai mea umalava mona tofi. Whai mai wha Britania, whai upo e lua, se kau wha mawhanwaanga nei nā whai upo no whamai, has in these last days spoken to us by his Son, that's Jesus, whom he has appointed heir of all things, heir, o le tofi o mea umalava. Wa mo mai, whamai, whai mea umalava mona tofi. Appointed heir. Heir, it's the same as the word inheritance. O le tofi le nā. O le taua la vaenga lea. Ona o lea e whailoa e lea tua mea umai patino I le tofi. The inheritance. The inheritance of God's children is within the person of Christ. Taipeia na whailoa fo e lea tua ia Mose ia Israelu le whenga inga tua. I whamai a tautau nuu. I le nuu wa o fola ina atu ia tautau. Inheritance. Canaan. You will find rest in the inheritance. Without the inheritance, you will never find rest. But if you are within the inheritance, you will find rest for sure. And at the same time, you will be perfected in the inheritance. Aya whaila e tau te le maua se malolonga I to tono le tofi. If you don't find rest in the inheritance, why? Because you tend to worship the gods of the Canaanites. Mafuono wa vanga tau loto, matapua I atu ese, ono tau le maua leo le malolonga, ono to e manatua leo upua Isaia I tangata e le ngā wai le atua, o le awhape nao na whaasanga tau mai pelu ia te oe, e whau matia oe. O le la tāua ia I tātou. If we find our rest in the person of Jesus, the inheritance of Jesus from the Father becomes our inheritance and our rest as well. We will also find perfection in Him. Hallelujah. Tātou te maua le malolonga I tono le tofi lea. Tātou te maua fo I whaatoanga I tono le tofi lea leanga iei me ato toa lo I tono le tofi. Pe tātou te tino ngā vale ale e tau mawai yastai tasi. Taua ina mawai, tātou te vaia te kei al tino lea ma fall apart the tino lea yasoma. E tau le mai taua vaia ula ulu po atoa lava le numera sei tulo. But that's the evidence. Olo o whapenao na mori mawina yaso te tasi. Ao ina foi tātou te iloa. Mo tātou toi le liwa I le upua le atua. E iei me ato toa ua whapenao no tātou maua tu salava pe le atoa le tino lea pe tau mawai. O le ale me atoa, o le ale me wa ato toa o tātou maua. Mua. O le ami o tonu le atua. O le ami o tonu le atua wa ta wa ami o tonu ina ili tangata o talia ke risoi ato toa. Malelei, mapaia. Me ato tona ua maua ili tangata. E le mwhaion whai titia, le mwhaion whai popo, e le mwhaion toese. Once you are justified from now to the end. Ono Yesu Keriso. Mena whapena ona whaolaina oe a mata tunei le te mia e ta wami o tonu ai oe. E te whaolaina atua nei e tau il whavau. Mena e leona ta o le ola e whavau. It's the life of God
that is now resides in man. The life of God is perfect. A faila watufa mayele tualo na soifua il tangata. A waifa vaule tua soifua lea oi ole ola. Oi ole ola lava. Hallelujah. You have life everlasting, eternal. Awalane yese se ya onga alto tele fa pe ifo em faina lusi lo val tanga. No, ele mfaina lusi jo val tanga tu sai malea onga le upole tua. Why? Because the Father upholds your eternal life. The Son sustains you at the power of His word. And the Holy Spirit of God will never leave you until the end. Afaila onai awai umale ai ngā tua I lo whaola tanga. Wane is se I manatu o tangata o manatu o tangata. Ele o manatu o lea tua. That's why Jesus said, once you have eternal life, you will never perish. Ai me lusi mai tangata pe afatamala, tangata whaola ina. Me lusi lo tawi. Lusi lo tawi, lusi lo pale, lusi lo tawi wata pena ele tua, but your salvation will not be loosed. Au lele tawa ya tato to e mai tato. Upu male vaenga o lo fatawa ina. Lele infectala Yesu, I am the door. O wale amatanga male fai toto ai me uma wa fola ina ele tua male tofi o le tua wa ya teia. E o foi ai lato uma ua ta ua o suli o le tua ma suli foi vatasi ma keriso. We share the same inheritance. It's an eternal inheritance. It is a perfected inheritance. Le lautato iai tutonu ya keriso. Ile sabalinga tatou le tono fautanga tatou le tono le ainga o le tua o lo fa penaona boli mawina le o le tua ma le fa maoni o le tua ma mea wa fola ina e le tua mena e leona eva ai va tatianga o le ata o le falefta fa e le tua tasiel me ia fai to o le lo toa vai toa e uia tuai ile no fang paia mal vai toa e va penao na luatu I tutono al paia o paia e na le ufale ele se ufafo vai because God did not design it for you to come back once you enter the person of Jesus, once you enter into the family of God. Once you enter into the kingdom of light, God intends for you to remain. God doesn't design entering into the kingdom and to its family to be prepared for us an exit. No, only an entrance. For the purpose to remain. For the purpose to dwell together with Him. For the purpose to reside in His presence. For the purpose to communion with Him. Commune with Him continuously. Alela tawa ye tato. Ina wafa maonia mayele. Yoane mata upwe efitu. For upwe sumbal fit for my, if anyone desires to do His will, he shall know of the doctrine, whether it is of God or I speak from myself. If anyone desires, if there is a willingness in the heart of man for what? To do His will. If there is a willingness that drives you toward God and it would attract God toward you to do the will of God, He will know. He will be able to understand the mind of God, the heart of God, the ways of God, the things of God, revelations from God, the purpose of God, your existence in as far as God's
plan is concerned. Ava pele yesanga wa ye fai lea. Fai finangalo le tua, fai le upu e te whaalongo ai. You will never be able to understand. You will still be a confused person on earth. The most confused one is the one that his heart is closed toward God. Al tangata ngā wai ma tangata e whape naona loto atu. E whape naona fia I loa finangalo le tua, ma fai finangalo le tua, mai le tua. Ole aia whape naona I loa. His eyes will be open to the things and the mysteries of God. Aisha, langa yei mea lilo le tua, ele whai loa le tua I tangata umalapa. Ele whai loa ine tangata le tua I tangata umalapa. God intentionally reveals his secrets to his children. Reveals his secrets and the mysteries of the kingdom to his disciples, to his sons, to his daughters, to the heirs of God and co-heirs with Christ. Hallelujah. Mena mai tawal temina to etua Yesu. Jesus never revealed himself to the lost world, to those who are not yet saved. He revealed himself only to the disciples. Yes. Vai tau ia yolo mai e tusi al evangelia, tusi o ngā ruenga, au mai e tusi a Paulo. Teimi na whai loa Yesu talo na toe tu. He only revealed himself to his own. And if you are not his own tonight, you will be remained blind to the things of God. You will be remain darkened in the things of God. Your eyes will remain closed to the mysteries and revelations from God unless and until your heart conceives willingness to listen and obey and do his will. Then God will reveal himself to you. You will know him. Hallelujah. Le ai loa finangalo le tua, le ai loa le loto le tua, le ai loa manato le tua, le ai loa ala le tua, le ai loa le finangalo le leo le tua, le ai loa le mana matautia o le tua. Who will know it first? You. You will know it first. Your neighbor will not know it first. Your husband or wife will not know it first. It is you who has a heart that is willful to the things of God. God will reveal himself. Le fai loa le tua ia teoe. Mei loa mana o le tua. Laila ona maua le tua le loto e ngā wa ia teia. O le loto wa fiu I le lalolangi. O le loto wa whape naona le malie le sua malie o ona o le lalolangi. O le sua malie ngā lalolangi o le sua malie mua maia e o ngā lumuri. E pe e whai lafi le amatanga e muri mai e whano ai le tangata. Alo e se mai ai. Alo e se mai on tu na nau, alo e se mai ala e mamao ai o e mai le tua ma whano ai meo le olanga nei e le o mai le tua. Ao mea sau nia el ti Apollo e whano ai tangata. Ai awha pe iele ngā wai wa e sau ni fo I lae. E wha pe naona tali le tua wa ngā ia tu ia te o e wha mnuia lo tangata. Pai mai tu sio ngā duenga. Mta upo e sfulma tas. Aolon fai upo e se fuluma le.
Ngal wengam tau pas fulmal fitu alon vai pas sumal tas. Pamai wasilio na ambio le leo ilantou nei tangata Tesalonia. Awa wala tau talia le upu male fia fia. Ngal wengal na fulmal fitu. Melva Britannia. And these, meaning the Bereans, tangata Berea, were more noble than those of Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind and searched the scriptures daily to see if those things were so. Ele tauon melna. Ele upuna tauon na il vasamoa. Fietele. Il vasamoa. O maiva Britannia ole upu readiness. Readiness of mind. Fietele. Ole lotto e fietele. Lan meolo fietele le lotto le I. Fietele sa ili le upu le tua na olato falong longo ai. It's the word prothumia. Prothumia means willingness. It means the seal. It means the spirit and the eagerness that drives the heart of man toward the scriptures. Pamai ole loto e ngā wai, ole loto e lolo'u, ole loto e whapenao na whaalata lata atu. Ilea. Ile fia iloa le lei o le upo le atua. Aiva aila ile au menga ile upo le atua I ina wafa penao na talil fa upu na e soif. Pai mail fa upu e se fuluma le lua. O le mta upu ana e se fuluma le vitu. Pai mai, o le melea ua talitonu waila tau e toa tele lava. Masa o tamaitai e leni. A toa matane e toa tele. Hallelujah. Wa vai le me whanau mai ai le me tauole. Ngā wai I le upu le atua ina ia whai le upu le atua. O le ngā wai ai loa. O le upu lea. A le whanau le ngā wai le loto le tangata e sa ili ma ia I loa. E le mawhai ona I loa. A o le mea e whapenao no o anga iai le ngā wai le sa ili ma le loa. Olea, faolaina, faoltanga. O le faoltanga o le whapulanga o mata o le loto o le tangata. Lea ua whapenao na amatamea atu ai le me tau le ngā wai. Lea ua amatamea atu ai le me tau le loto fia fia. The willingness of the heart to search the scriptures and to obey the scriptures, it will result in salvation. It will result in setting you free from the bondage of sin. O le ai ui le whaola ino le tangata, o le ai ui le whasa o loto ino le tangata, o le ai ui le whapula ino mata o le loto le tangata. That's the end. That's the goal of willingness. Willingness is a means to the end. Willingness is a driving factor that will lead you towards salvation and knowing Christ intimately. Hallelujah. Le taua ia tatou leanga o le e totono le upu le atua le o onga lea. Le mwhaiona be se zesi. O le o onga le upu le atua le o se o onga svaife aue le o se o onga se kalesia. It is the principle God has laid in place for all mankind to abide in. Alela taua ia tatou. O lo whapenaona au mai ele vai salamo. Salamo mta upu e fitu valu. Olon foi upu e valu. Fai mai. And might not be as their fathers, a stubborn and rebellious generation, a generation that set not their heart aright,
and whose spirit was not steadfast with God. Fai mai le upol vai salamo le fitu valu fai upe valu. Ina ia le pei o latou tamai latou o le tupulanga vaogata ma le fovale. O le tupulanga na le sauni. Na le sauni o latou loto e le I whamaoni foi o latou loto I le atua. Wa vai e me ta o le ngawai o le mea e whai e tātou. You must be willing. You must trigger. O le ale le mele ta o le saunia o le loto le ngawai o le loto. Readiness of heart po le fia tele o le loto I upo e wo whao ngā tu pol nei. Mai le upo le tua ina I wha manino I le o onga. It is a matter of your choice. O lau whiwhiringa. Willingness is a matter of a choice, not an emotion. O le whiwhiringa o le loto. It is grounded in the heart of man. God has engineered that in your heart. O monga ku ele tua le mea nai ta o le whiwhiringa I lo loto. Ma ku ia ele tua ma le mea ta o le saunia o lo loto. Ngā wai o lo loto, fia tele o lo loto. Ma whape naona na nau lo loto. I le tua o le lewe mai le upol vai salamo lea. Awana I peo o tau tama o ile pointanga ia tua au Israel. Temio ia I vaum tua. Vamai o kupulanga nga o le tupulanga vaungata ma le tupulanga fovale. Fovale ia fovale I le tua. Vaungata ia te vaungata e levi o mai le tua. They were unwilling. They did not prepare their hearts to take heed the word of God. Le lesa o ina le upo le tustala o e peru ia ila to uma na whano I le vao. Na whano ila to because the word, the gospel preached to them was not mixed with faith. Wabaye. Le to e maua mai fo ila lisia o onga ta ua I as another string attached to willingness and the freedom of choice of man. E maua I le ngā wai o le loto o le tangata, le tāua o le whiwhiringa e whana wai le ngā wai. And at the same time, o lo mōli mawina I le ngā luenga le whātua, we must exercise faith there. Hallelujah. Wa mai lo loto le neviafi. Le lopo na e fo vale lo loto I le atua, le lopo na e vao ngata lo loto. E mea na eva vaoa lo loto mai le whaalatalata I le atua, ma le ngā wa I le atua, ma le fia I le atua. Ona le mwhaile o ne saunia le leilo loto se I pai atua I le atua, e a batu se loto fau I ante oe. Ne e whapea e te mwhai o na e alua I pea I le loto na, le ai o le loto na, o le loto e maa. O le loto na tuai le I tangata, le I lole tua, I le whaola ina, o le loto e vaungata, o le loto e te I le tua, o le loto e musu. I mea tau le tua, o le loto e whapongi sa ina, I mea e whaasino le vinangalo le tua. But once you choose willfully to draw toward God and the word by faith, taimia le na e whai mai le tua le e whai mai e whetautulia I ona fofonga. E na te whai loa lo na mana matautia. He will reveal his strength. He will reveal his power toward you. Ilea, whau le loto fau ia te oe. You need a new heart. Ai wa tele lo le whamangalo I tangata. You need a new heart. A heart that is forgiving. And only God can create that new heart in you. Le lopo wa leva ona e le whamawalalo, mawhainga taona, e sawilalo maile, olo naite a ea. Baine te we pa u maile olo le anga e ole, olo le na, ea al tangata tau tumtumu.
Wai lole me o ia pe a tau le e tangata ile olo na al fa mo lunga e te tau lo tum we pau o le leanga nga le olo le al fa mo lunga le nga ye tum ole o le olo na a e mawala le tum ole olo na o ne pau lo na ia le wai lole I ungol pau na fano le nga o le loto e fa mo lunga e fafa I lunga malaya e o fa kasi al malaya mal fa mo lunga e wo le leia ai mo mia laona fawele tua se loto fo ya te oe te to e sawa I lalo male olo na ia waine e pau ai lave ina lo tangata filifili le upole tua nga wai le upole tua mafai le upole tua na eva ia le ole mana matau tio le tua e fai loa se fawele tua se loto fo e tu I tutonu ya te oe le se loto maa au le loto e fa penao na nga wai pea I le tua o le loto le ata mau I le tua o le loto e fa penao na fia I le upo le tua o le loto e fia e tapua I le nganga ma le fa maoni I le tua o le loto e fia e fa mawalalo tu salama pe fa mawalunga mai tangata tu lima fa leanga mai oe fa le au nga oe iau ngā ruenga I le lei e filifili ai le loto na lalo aisia le anga ngai ka ngai o le tua I le ala o manuia te le maua I lunga yo te maua I lalo te fiu e tau sa ili manuia le alwatu manuia ia te oe ai maua lalo le tafu e le olo lea ina we fa maua lalo lo loto matalia le upole tua valonga mafai no ve le upole tua o le tangata poto we fa pe naona maua le mana o le tu e failo mai e la vea iai oe tu mawai oe le ola manu malo ma e samali ai fai mai e sili le tu tonu ya te oe na ilo leo lo ile rangi po ia se anga le anga mfa le anga mai ma tu silima pe o le alava le anga e tau mafai ai e te le anga Hallelujah. Danga o le tua. Wa ia leo matausi mva penao na fio I tutonu ya te oe. Ka ofi mawina fo I oe I le mana o le upo le tua. E le lefe mai le salamo e valutasi fo I upo e sfumaltasi. Ai le falongo mai lo nuu I lo leo. O Israel fo I le loto mai ya te. See? But my people did not listen to my voice. Israel desired none of me. Lalme no o ye Israel ina wafa pena no la to le falongo I le leo le tua. Temi o le vai ino le malo. Na ima ia asuria ma ave fatangata o tawaina e le toe foi mai ele o Israel. Le toe talanoa il tu spaya. Aisia. Ele I loto atu I le antua. Ele I loto I le antua. Au le lesa o ila upo Paulo. Il tangata e fa penao na loto I le atua. Filipi e lua fai upetol famai. A wao le atua o lo ngalua I totonu ya te utou. Ina ia utou loto I mea. E fina ngalo malia I ai o ia ma ia utou ngalu lue ai. O ila ona o leta no I tangata ufaola ina I totonu o faola tanga. O le wala vea ina mai oe mai fafo atu malfa o tanga. E lewe mai le atua. O au leo tenga lue ina le tu tonu ya te utou. Ewe mea. Ine I utou loto I mea e fina ngalo malia I aile atua e aono utou ngalu lue ai. O le atua lewa amatamea I tu tonu ya te oe whaiara ngalu enga I le tu tonu. A o ngalue inga I fafo le o lo tutonu ya te e fai oe. E fai au. E fai le filifilinga au. E fai le fatuatua mga ruenga fatino e au. Ina ia le mana o le atua o loo a matamea I le atua I tutonu mga lue ina I le atua I tutonu. E le na o le atua la le faia. E mana o le atua e te lua lima ngā ruenga I le leilea. Ina wanga wa I faa waulo roto ya te ia.
se iwa aia e tangata le manuia ma le lei ma le matautia o le mana o le atua lea. Haleluia. E le ngata e lawe ina mai ai oe. Mawai e oe le loto fau. Ma e wa ai le mana matautia o le atua. E le ngata i le amatanga. E wha wau asota i tasi o lo wola aisha. Le anga e wha wau e le atua le ngā ruenga leile te tonu. A whai e wha wau le atua le ngā ruenga leile te tonu. E te tau foi lang wha wau i whafora ngā ruenga leile e whai e le atua. I to tonu o le tangata. Ia soma. Haleluia. Le ta ua i tatou. Ona o tatou whapena ona. Toi foi ai le upua le atua e au mai ele manino. Le leto e whamaonia i Yesu. Ina wafeta la yatu i le fine Samaria lea i le vaieli. Ione wha. I le saili o le atua. Bia i la tou e whapena ona. Tapua yatu i le nganga ma le whamaoni. Ia te ia. God is seeking that kind of heart. Hallelujah. Au le ana maua tonu fo ia i Yesu i ilva i ilva fine. Ele i whao lainga i ilva i il fine. Fatoa whapena ona ia maua whao tanga. Ina wa ia wheiloa i makeriso. Na filifili alva fine e sawe asumai. Ma sawe toe foi. Aina wa sawe asumai. Na ia whalongo i le upu. Ona ngā wai leo lona loto i le upu na whalongo ai a Yesu i le aso le le vaieli. O a upu na ia whalongo ai. O upu na whetalai mai i Yesu i a te ia. E whasino i mea uma o lo tupu i lona olanga. Ma lona tangata. O i nana amata i ona to sina lona loto i a Yesu. Ngā wai lona loto i a Yesu. Na ia whapena i ona maua i lo le whao la tanga i le aso lava lea. Ina ua whapena ona te tala lona loto i upu a Yesu o upu le ola. Whamai e ape teu. O ia mato woia. Au oele iai upu le ola. Mato te le mwhaiona o mato maua le upu le ola i seisi lava. Wana o oe Yesu mato te maua i le upu le ola. O upu e whapena ona lava matotoe e ta oso i tangata, whawhanga i tangata, whafou i tangata, ta pena i tangata, tom tawina i tangata, e whawau male tua o iei laulangi nei. We will only find it in the words of Jesus. Alele ta ua iei tanto. Ina u whapena ona, mole mawina e le fionga le tua. Pai mai ale, mo mono fai ngā tupu, alona mta upu e lua sifuru ma le iwa, alona fai upu e sifuru ma le wha. Pai mai, a o ai e a unei, o ai e foi lo nu. Ina ua mātou ma whaia o na whaita ulanga ma le loto whapenei. Awa mai a te oe mea umalava, o au me foi ua mātou foi ina atu, ai a te oe. But who am I? And what is my people that we should be able to offer so willingly after this sort? For all things come of thee, and of thine own have we given thee. Ai me whapongai mai e fo ai le tangata. Whapongai mai le osofianga e amata mea e le atua. Ai filifili e tangata e lo ulo na loto i le atua. Le lewe mai ale tautinonga ale wauna le atua i. O ai mato. Longo winga. E leo mato e amata mea i melea. O le atua o lo ngā ioi mea umalava. O le atua o lo whetautulia i ona wafonga. E saili se loto e whapena ona ngā wai. Na saule o le atua mwhapena o na whatulanga lo loto. Ina ia conceive le me tau le whatuatua, whanau whatuatua. I le taulongolongo le upo le atua e whalongo mwhai. Le lai,
e mawhai le tangata o na toe whaitaulanga I le atua, ma whapena o na whai atu I le na umaia mea uma. Ua yo tatou lima e toe avatu ia te ia me patino ia te ia. Everything comes from him, belongs to him, and deals to him. E oa I lo taola. Au lelei, e sawa ia le whetalai ngā Yesu, ina ua whetalai o ia e le ia ngā ili sa taulo, a whapeo na taunuu le aso lea, ma taunuu le teimi o le, toe tū manu mālo ai. Pai mai Yesu ina ile, Ioanes fulua tolulua. A whaia si tia ua ile le o te tosina uma mai tangata I a te au. Lua aftau sanga talu wain tau lua ile upulea. Ai olo whetalai Yesu, olo manai mai ia mele, ili temi lea o lea nga I Yerusalema. It happened in that same particular weekend. The mele tupu pe ona whetalai Yesu I le tusi lea. I will draw all men to myself. Bye-bye. A silsila lai I le meolo whapena, ona whai mai le upo le atua le telu tulia I o mawhonga o le atua I le larolangi uma. Tangata uma lai refer I le atua. Olo ngā ioi I mawhonga o iova. Olo sa ili le atua. Au le whamao nia Yesu I, le temia si tia I le atali o le tangata. Le temia taunua ilo na maliu, tanu mia, toe tu manu malo. He will draw all men to him. Longo winga, o le ato sina tangata malongo winga, o le a whailoa le atua, o le a whetalai le atua, o le a momori atu le fe au le tala le lei, I tangata uma, se o lato li liu mai a te ia, e panga le mawhainga li liu mai uma tangata. Aisia, le anga o tangata vao ngata, le anga o tangata fo vale, le anga o tangata wa maa o lato loto, wa feu o lato te linga I le tala le lei. Dele sa o upo Yesu, yone ono fo upo fasu malfa. No one can come to me unless the Father who has sent me draw him, and I will raise him up at the last day. Fa mai, ele ai lava se tasi to sina mai a te au, e sau ia te au. Se ilonga e whapena ona, whalata mai o ia e lo tama. Ono whatuina le o ia I le aso ngatanga. Ale. Aya maua e le atua le tangata I ngawa. Loto atu. Once the Father finds a soul that is willing to draw to the gospel, to draw to Jesus, God will be able to draw that person to the person of Jesus. Se la vea se faola, fau se loto fou, fa mangalo ngasala, fa pula matata waso, fa oa ile oa Yesu, ma fa me alofa Yesu, a wale kalesia, ma fa penao na umai falinga ma umai le loto tele ya teia ma umai fola folanga le atua elena o mo Israelu wa fa penao na fai mo tangata ua fesota yatu il pongai o la o le olive vao tangata nwese. Hallelujah. Le leo le atua, le manatu mai o le atua. Fai mai le upo le atua ina ua fa penao na tosina mose I le la auta tala. Boiloe le atua wa tosina atu mose ia teia. Ona fa pena lo le ona vala au lo le o le atua ia mose. Fai mai an Moses tolu foi upeton said, I will now turn aside and see this great sight where the thorn bush is not burned up. And Jehovah saw that he had turned aside to see. God called him. Fai mai,
ina wasilisila atu le atua o le whaatalitali a Mose o lea e whapena ona iei ona vofonga i lunga o Mose wa whamumue le atua lau talatala a o le tuli le atua le loto Mose vai mai ina waliliu lo Mose ua whapena ona liliu atu Mose e fia i loa le lau talatala e mumua e le whaatumatia fai mai le o le atua ona o wala au lo le ia teia a vai te le loa le wala au le atua Mfai ona i loa i pole ina waliliu lo loto ia teia i le ngā wa ia teia e sauni e whalongo mawhaila na upu. Ona e loa lea e iei le wala awa le atua ia teo e. Ona e loa lea o lo manatu mai le atua ia teo e. O ina e le ito e whapena ona no wha iei mose o le amatanga na o le wala awa mose e sauni e alu e whai mawhaola. I le nu o Israel. O le isi fast food tau sanga na o lo totoe o lo naola. Na whai e ma perfecta. Na whai e ma tangata o le atua. O ia na iei le whaunga ma le mana le atua. Ma le upu mai le atua. Ma whaongai le atua e tustusia fionga le atua. Hallelujah. Le ilopo wa tele tau sanga o lo wolanga o mau. I mea o I ma o le lalolangi. Ma le whai e o lo wibi. Ma le whaso e sa I le lalolangi nei. We nofo polonga, we nofo lesa o loto. We mana tunatu ia wala e. Whapena iona e pule lo wola. Po alava mana tunatunga. We sauni e tia I lo tolua. O we sauni e whao le oti le istangata pe whao lima le istangata pe whaise mea leanga ai tele I whapena lava o na ofolo wola ia keriso e mawhai o na whau e le tua se loto fau mai le loto maa I le loto papa ano lea e teua I le tua la naupu e iai manuia iai le leia iai whao tanga le tua iai le loto atu I le tua Loto e wha mawalalo, le loto e alofa. Le loto e sauni e wha penao na tali atu le leanga I le lei. Vai. Le loto e sauni e wha penao na anga le lei atu e le anga le angatu. Veo iei lo loto e le avia whine. Ngā wai le atua pele ai. Po nai wha tau mama. Po nai te fo vale lava. Po nai vaonga tā lava. E ipo Yesu ia Israelu ina wa whapena ona whai waita tau e ui leo le unga leo le tā ua leo onga leo malona moni e whapena ona ma whai ona o tātou I loa I le nei au ngā tūpulanga. Ina u whapena ona tau nuu Yesu I Jerusalema. Le anga I mai le anga I sa tauro. Pai mai leo Yesu I le ione lua sumal tolu tolfitu. Jerusalemai. O le vasiotia perfecta ma vetongi maa ie wa winatu ya te oe. Wa tele lavalo manao. E fa potopoto I lau whanau e pei o le moa no fo vatai lantoloai. Lalo yona apau. Ai ele I mawhawhai o tau. Wa vai fe tau tulia e o fonga o le atua. E le ngata I whenga ngatuai. Na o mai le teimi wa liu tino tangata I le upu o le atua wa liu tino tangata mai le atua. Wa saula vai savalia le loto lotoi o le meo lo no nofo I tangata I o lato wa inga, I o lato wa ai, I o lato wa tunuu. Pei o le fiafili nei. E saili se tangata e ngawa yatu ya teia. O nā tula o le atua e pei o le tina e ofa o fatai lana tama. Tei pei o le matua moa I lana tolai. Tei pei o le tina I lana tama o na whapena o na aui mai. Whapena le saili o le atua I le viafile nei ya te oe. Le tangata le iloa, le tangata o lo iai.
ile au mutu o seoli. E te le iloa le me tupu i le isi tula, ma le isi aso, ma le isi vai aso, ma le isi masina, le lopo we e isi ui. O lau sāwalinga ma lau tā moenga, i le o langa le nei ma lau langi le nei wafaa, pe nao na fai tau wi u aso le o langa. Ma lau temi, o wa sa aso al sili, o lo e maua pele a manoa, au feo yei lo loto. Ngā wai le atua mwha pena, fai mai le upo le atua, ai ua le mawhawhai o tau, o upo Yesu o le tangi a mawhai, ia Israel, o lona ainga, o lona nuku, o na tangata, o na tino, o na ibi, o na toto, o na ano. Teipei o le taualanga i le fiafil nei, mo Samoa, o tātou tangata. Le anga o loa ngai mai to sao le tua o le abanoa o lo tatala i le tua ina ia aui mai tātou ina ia la vea i tātou ia faola manu malo ina ia tusa o loto ina a o lo e maua le abanoa finangalo le tua ia e inu mania i le lei o le tua e upuna le tua mo tātou i le neia fiafianga le atu le tua whamanuia le tua tama whaatai mo la upu e feta lai, ma ua e ngalue mai, ma e ngalue atu, ngalue ifo, ma e ngalue ane. O fufonga e feta utulia e saili se loto atu i a te oe. O ia le nao le a sauni e whailoa i ailo mana ma tautia e lawe ina lo na ola. Wha mangalo, wha saoloto, wha malolo, wha tulai, wha oa, wha pula. Ma wha penao ne wha o ina i le oa, o ia keriso lea. Hallelujah. Tama whamanuia ia Samoa mo le tangata. Whamanuia le tino keriso, whamanuia Israelu. Ia ilo file mu ia Jerusalema. Ono le suafo Yesu. Amene, ma amene. Anga le atu le atua il nei po, whainga malolonga, maltapena toi fo i le asao mo mua tai au. Tato toi whailoa i lava yaso i le lofo le atua pe au li atu. Familia tele le tu el nefia fiono Yesu. Amen. Amen. Praise the Lord.